će kandidirati. Ja bih volio da se ipak prostor koji je obnovljen prostor kojim se otvorenje prostora da se malo mladi. A evo danas kao dislociran dva autora, Adnan Hadžimelić i Irfan Aldukić. Našto kada je Adnan Hadžimelić dekanesa. Pa bih ja u skladu sa našom tematom dislokacijom ovaj prostor, u ovom prostoru mislim da je uključena jedna zanimljiva grafička instalacija, intervencija, a o tome će više reći opet osoba koja je zadužena da kaže snimljenje svoja priča. Rekao bih samo nešto par stvari za prostor. Aldukić ovdje postavlja taj, kakve svoju ruku kao decentralizirana dislokacija vlastite ruke dok se stvara. Kako ruka stvara, o tome govori već Posion. Ali zanimljivo je na koji način ruka ima taj sakralni religiozni karakter postavljena u ovom prostoru. Ali Hadžimelić, po čemu vidim šta je ovdje uklopljeno, šta se ulazi upravo u strukturu same sinagoge. Naime, radi se o nedovršenim radima. Radi se o stalnom traženju. A šta znači sinagoga? Sinagoga znači, kako bih rekao, nađeno mjesto, sakralno mjesto gdje se obraćamo apsolutno. A s druge strane, ako govorimo o nedovršenim radom koji stalno sebe završavaju, koji gledaju nešto, uvijek se ponavlja jedno te isto i uvijek to što se ponavlja se iznova stvara i u nečemu se ogleda samo različito. Naime, teško mi je, dakle, ovdje iako imamo, pratimo nit koja se ovdje dešava, ali religiozna priča traži definitivnu priču. Ovdje nalazimo priču koja je u stalnoj procesualnosti, u stalnom traženju različitih elemenata. I to koliko se u različitih pravaca upravo ona dislocira, mislim da je to nešto autentično i zanimljivo u ovom kontekstu.